Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kasing Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Kapor ding ha Meghalaya kalipman kapor Kongres ka kular Bandung du bor ding ha nong kendong ni hasar 5 commitments na kasing Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Vote for your 5-star Meghalaya. Vote for Congress. Ukurtong Jangaseng Congress na Mairang constituency, ubadiru gajugapor MDC ka Mairang, ulapan pawra ka baong bapila ban I bingilingkot ka rinyeng, bangim bahapriyo tang bangidan kaju kajabiyang bat kaju kasya, kaju ukulam, lada omlong, haka shita, kamantoy bangandan ba upat ba lada, ngamlong kajingkerku, watla ngam shimla ban ay jingerap, yabaro kumu MDC Henry, ka ay kabangayo, ngaladap ban pendap hok yala kabenta pat habang ladap pendam kasyang sa hapi kipat ba yakania nakaliang uba bat scam retatiang ulapan pau habaya keren hakarin san yalap election hayo nong klau ya kabala penyai da kadorbash nong klau kabala long haka arpulai terik urampang arhajar arpulai mga tababang ito na kajili jo masan perkai compare adami kibriyo laban mi ikluar kari na ka MPP compare bangi baro ki badana Congress kanai ayu lang idai prakasi kara bangin kersane di bukum kita bagajat kunriyo kan im ken mau dan idana ka politics pila ken mau plak kanai ka party kanai ka babangin ng pet party ngila banyai na ka party tangba habang ngimla mangi habadon kiwai kibala haba ya per ka party kadai na amin iban kersane tagi kruo jong tagi kenaka nga ongi pi kung kipat ba kanuksa jo kejat beriau jogi Udirot sing unang yalamu wasisya wakado usak marway bahaw pingro kunjo kini yalam jungi kibami way hadian jong way ro bayen nda kanong rem jong kejat beriau kisa marway hanray ng awngi pi bangi kom kamairang sasi senpat terlilang yang ini yan pempat yo ina bangalong emily ngaru ngamno kan kular don kibakren na kiwai ki party kibaong bala job mangi kiben job yang kaap kalawai ka bedum kata ngiburam ni jing perkat jong kiwai tangbangan ong ye pi ba pila ban I bangilen kot kerenyeng pila ban I bangim bhabriu tangbang idon kejo kejebeng ban idon kejo kasia ujo kulom Meghalaya TMC introduces Meghalaya Financial Inclusion for Women Empowerment Scheme. Under this scheme, a direct transfer of Rs 1,000 per month, yearly Rs 12,000 will be made to a woman in every household as guaranteed income support. This 27th February, press on the twin flower symbol and vote for Meghalaya TMC.